ivyo urazi yuko umuntu yakoze ikibi nta gihugu nakibashobora guhungiraho ategerezwa kuja gucirirwa urubanza muri ico gihugu uko bigenda kose kandi ubutungane ntibwigera buja mu biganiro ntuvuga ngo ndica umuntu ngo cenja kugira ibiganiro uwishe hari ikintu ni itegeko mpuzamakungu icaha cose gitegerezwa guhanwa uhunga ujahe aho uzoja hose novuga rero cyakubwira none nk'ubu nabasuhuje mwese tumaze igihe twumva umbano mubi hagati y'u Rwanda n'igihugu gituranye cy'u Burundi mu majyepfo y'u Rwanda. Burundi bwakunze gushinja u Rwanda gucumbikira inkoramabi zashatse guhirika ubutegetsi mu gihugu cy'u Burundi ku bwa Petero Nkurunziza urabyibuka. Perezida w'u Burundi Ndayishimiye nawe aheruka kubwira ikinyamakuru cy'Abongereza BBC mu kiganiro Imvo n'Imvano ko igihe cyose u Rwanda ruzaba rutaraho Burundi abashinjwa kugerageza guhirika ubutegetsi muri 2015 ngo ari ideni rizaba rigihari. Igihe cyose batazoba baraza hariho ideni rikihari kandi umuntu mufitanye ideni so kuvuga gusa anongeraho ati kandi umuntu mufitanye ideni so kuvuga ko muhita mwicana. Ndayishimiye turaza kumwumva. U Burundi bushinja u Rwanda bw'ubuhungiro bamwe mu bashatse guhirika ubutegetsi bwa Pierre Nkurunziza wahoze ari perezida w'u Burundi barimo General Godefroid Niyombare ndetse we n'abandi. Gusa guhungiro abo bantu byateje umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi mu gihe cy'imyaka isaga 7 yose rwose. Gusa ubwo Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi hahise hatangira inzira yo kumvikana ku mpande zombi. U Rwanda rugaragaza ko gutanga impunzi zaruhungiyeho bihabanye cyane n'amategeko mpuzamahanga cyane mu gihe zigaragaza ko zishobora kugirirwa nabi ziramutse zitashye zigasubira mu gihugu cy'u Burundi. None se bizagarukira he? Ese koko abo banzi b'u Burundi barahangaha mu Rwanda niba bahari se noneho u Rwanda rwari rwiteguye kubatanga? Sinzi uko byumva nawe. Aha twitwisanzure niba wakoze subscribe ndagushimiye ariko nawe utarabikora ntari rarenga wabikora n'ubu ngubu. Jackson Semahoro ndiko nitwa. Ikibazo cy'abakekwa gushaka guhirika ubutegetsi bwa Perezida Petero Nkurunziza muri 2015 kiri mu byari byaratumye umubano w'u Rwanda n'u Burundi uzamba rwose ukaba mubi cyane. Ibihugu byombi bigahora birebana y'ingwe nta ushobora kwambuka ngajye mu kindi gihugu. Kuva muri 2020 rero ubwo Perezida Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi Kigali na Gitega bongeye kuzahura umubano wabo ku buryo imigenderanire kuri ubu hari ibimenyetso bigaragaza ko yifashe neza kuri ubu. Leta y'u Burundi cyakora iracyasaba u Rwanda ko rwayishikiriza bari abashatse guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza bagashyikirizwa ubutungane nk'uko babivuga kugira ngo imigenderanire hagati y'ibihugu byombi n'ubundi irushaho kuba nta makemwa igende neza koko. Perezida Ndayishimiye bakunze kwita General Neva mu kiganiro aheruka kugirana n'ikinyamakuru cy'Abongereza BBC yatangaje ko ikibazo cy'abari abantu barimo n'abasirikare bari bakomeye yakiganiriyeho na mugenzi we Perezida P.Kagame w'u Rwanda ku buryo noneho kuri ubu kiri mu maboko y'inzobere bari kukigaho. Ndayishimiye yagize ati icyo kibazo turimo kugishakira umuti kuko cyamaze kurenga urwego rw'abakuru b'ibihugu kiri mu rwego rw'abahanga nibo barimo bakorana bareba uburyo byagenda neza. Perezida Ndayishimiye yakomeje agira ati umuntu rero ntimuguma mu mpagarara iyo muri gushaka umuti. Navuga ko icyo kibazo kiri hafi gukemuka dufite n'abahanga barimo kubikora. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi rero ubwo yabazwaga niba hari icyizere afite cyuko u Rwanda ruzatanga bari abantu yahise asubiza ko ngo iki kibazo kiriho mu gihe cyose ruzaba rutarabatanga ko ruzaba rubereyemo igihugu cy'u Burundi ideni kandi rikomeye. Ati urabizi neza ko umuntu wakoze ikibi nta gihugu ashobora guhungiramo ategereza gucirirwa urubanza uko byagera kose kandi ubutabera ntabwo busaba kujya mu biganiro. Uwishe wese itegeko mpuzamahanga itegeko riramuhana wahunga wajya he aho uzajya hose uzafatwa. Ni General Neva. Ati none gufata umuntu akabigura igihugu kikangwa n'ikindi gihugu kubera umuntu uzapfa ejo. Ati ibaze mbese akuguye mu boko utekereza ko tutagushinja ko watwiciye umuntu. Niyo mpamvu rero mvuga ko byoroshye bazacirirwa urubanza uko byagera kose igihe cyose bazaba bataraza hari idene rizaba rigihari. Ni Ndayishimiye. Ndayishimiye icyakora cyo yavuze ko u Burundi budashobora kwicana n'u Rwanda kubera ko rubabereye n'idene. Perezida Ndayishimiye w'u Burundi rero yavuze ko agifite icyizere n'ubundi ku Rwanda ruzageraho rugatanga n'ubundi abakekaho gushaka guhirika ubutegetsi bwa Nkurunziza
ni muri 2015 urabyibuka ubwo havukaga imvururu. Aba rero ngafite icyizere ko bazagezwa imbere y'ubutabera bagacirirwa imanza. Ndayishimiye yavuze ko rero ibiganiro kuri ubu byamaze kurenga urwego rw'abakuru b'ibihugu ndetse kandi ko bari mu biganiro bigamije gukemura iki kibazo. Ni mu kiganiro imvo n'imvano n'ubundi niho yabigaragarije. Mu baza ku isonga rero harimo General Godfrey Niyombare bivugwa ko ngo yibereye mu Rwanda aho atuje, nyamara impande zombi ntizigeze zibyumvikanaho. Guha ubuhungiro abo bantu rero nibyo byateje umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi mu gihe cy'imyaka isaga 7 kugeza ubwo Ndayishimiye yajyaga ku butegetsi n'ubundi. Kabari nawe wagaragaje ubushake bwa politike ko agomba n'ubundi gutangira ibiganiro byo gukemura iki kibazo mu mahoro, kandi ibihugu byombi bikaba bigomba kubyumvikanaho. Kugeza ubu rero witegereje neza ubona ko hari ibimenyetso bigaragaza ko ari icyizere ko umubano w'ibihugu byombi ugomba kuba mwiza. Icyo tucamako mbere cyararenganye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, kiri mu rwego rw'abahinga, nibo bariko barakorana barabe ingene bigenda neza. Urumva nakubwiye umuntu rero ntimuguma mu ruhagarara iyo muriko murashikishika ku nyisho. Novuga yuko ni ikibazo tuzi ko gitereza guhe. Mubuhe buryo bateza kuba baha canke muzotore n'inzira? Ivyo urazi yuko umuntu yakoze ikibi nta gihugu nakibashobora guhungiraho, ategerezwa kuja guciribwa urubanza muri ico gihugu uko bigenda kose, kandi ubutungane ntibwigera buja mu biganiro. Ntuvuga ngo ndica umuntu ngo cenja kugira ibiganiro. Uwishe hari ikintu ni itegeko mpuzamakungu, icyaha cyose gitegerezwa guhanwa. Uhunga ujahe aho uzoja hose. Novuga rero cyakubwira nti none nk'ubu gufata umuntu akabigura mukigura igihugu kikankwa n'ikindi gihugu kubera umuntu azopfa ejo utanaza azopfira, nimbe nk'ubu uraza gupfiriye mu ntoki, uraza ko twese tuvuga watwiciye umuntu. Hajya nico gituma nibaza ko vyoroshe cyane, bategerezwa gucirirwa imanza uko bigenda kose. Igihe cyose batazoba baraza hariho ideni rizoba rikihari, kandi umuntu mufitaniye ideni so kuvuga ngo buca mwica. Aje nagumye ndababwira nti duce umurongo ntihagire umuntu abandanya yonona, kandi muribuka ko navuze ngo uzobandanya mumenye ko inyama mbisi izovyura yumye. Iyo rero umuntu abaye ntagondwa uragenda uti rero wewe tujya tuguharura ntakundi. Nivyo rero uwahoze umushikanganje wa mbere yaragize ibikorwa bibi bijanye n'ivyo bintu, yarakoze ibikorwa none hajya wibaza yuko inzego z'ubutungane zari kuvuga ngo zimufata ata kintu zabonye zimwagiriza. Ubu bari mu biharuro, burya arico gituma ubona bataraja mu idonido. Urabona baguma baza kumubaza bari mu biharuro, baza baramubaza bati ikini gute, ivyo asigura, hatsindirwa akahabona nawe nyene ga wigera ashobora kuhabona. Rero bari mu biharuro baraba ivyo yagiriza.